Ibn Taymiyyah abona yuko kugira ngo iswala iba ari sahiha, ibe yemewe, aljamaa ni sharti. Iswala y'ijama, gukora swala muri jama ni kondisiyo kugira ngo iswala yawe ibe ari sahiha. Mu gihe Sheikh Abu Abdullah al-Uthaymin abona yuko atari sharti ahubwo alwajiba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikuzo n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye uretse Allah nyagasani w'ibiremwa. Amahoro n'umugisha bisisikare ku mukunzi wacu, intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yona mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma yaho, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, amazina ye ni Abu Abdullah Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Uthaymin al-Muqbil al-Wahibi at-Tamimi. Mauliduhu wa nash'atuhu, Sheikh Abu Abdullah yavukiye muri Madinati al-Unayza, ukaba ari umwe mu miji ya Qasim mu mwaka w'1347. Hano ni umwaka wa hijiri, ku itariki 27 z'ukwezi kwa Ramadan al-Mubarak muri uyu mwaka. Avukira mu muryango uzwi cyane ku dini no kugandukira Imana, muryango ufite istiqama. Bal tatalamadha ala ba'd afrad ailatihi, yagiye yiga kuri bamwe mu bagize umuryango we. Amthal jaddihi min jihati ummi, yize kuri sekuru we mu gisekuru cya nyina. Sheikh Abdurrahman ibn Sulaiman ali Damigh, uyu yari sekuru we rahimahullah, yamwigishije Qur'an. Fahafidhahu thumma tajaha ila talab al-ilm. Amaze gufata iyi Qur'an yigishwe na sekuru we, yahise akomeza gushaka ubumenyi. Fata'allama al-khatt wal-hisab, yiga kwandika neza, ibyo twita mu rurimi rwacu kunoza. Yiga kubara wa ba'd fununi al-adab, yiga na bumwe mu bumenyi bw'umuco. Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Abu Abdullah, Imana yari yaramuhaye ubuhanga no gutungana, wahimatun aliya, no kugira ubushake bukomeye cyane mu gushaka ilmu, wa hirsan ala tahsil al-ilmi, kandi yari afite umurava wo gushakisha ubumenyi. Bigaragarira ko yagiye ashaka ubumenyi cyane ku bamenyi. Wa fi muqaddimatihim, ubumenyi yagiye yigaho uza kwisonga ni Sheikh al-Alama al-Mufassir al-Faqih Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Wa kana Sheikh Abdurrahman قد أقام 2 من طلابه للتعليم الصغار. Sheikh Abdurrahman yari yarahaye inshingano 2 mu banyeshuri be kwigisha abana bato. وهما أو بشيخ ني الشيخ علي الصالح نا الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، أو الشيخ بومبي شيخ محمد بن صالح العثيمين يبيزه. فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما، يذكر بري أو الشيخ بومبي مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، كوتاري جتو يا عبد الرحمن السعدي. ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ السعدي أيضا، أنه نيزه منهاج السالكين من الفقه، لكن يجتو يا الشيخ السعدي. والأجرومية والألفية في نحو وصرف، ونحو وصرف يزي الأجرومية الألفية. وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. nguko uyu mumenyi turimo gushaka gusobanura igitabo cye cya Aqidatul Wasitiyya yabayeho yita ukumenyi abana n'abamenyi. Walam yurhil Sheikh li talab al-ilm illa ila Riyadh, nta ngendo yigeze akora ajya gushakisha ubumenyi nyinshi uretse urugendo yakoreye Riyadh. Ina futihat al-ma'ahid al-ilmiyya am 1372 faltahaqa biha. Riyadh hamaze gufungurwa institute z'ubumenyi, scientific institutes, nibwo uyu musheikh rahimahullah yaje gufata urugendo akajya Riyadh, ajya kwigayo mu mwaka w'1372 hijriya. وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي توفى في عنيزة عام 1376 هجرية، الشيخ عبد الرحمن السعدي amaze kwitaba Imana
rahimahullah muri Unaiza mu mwaka wa 1376 wa hijri. An umri yunahizu tasi'a wa 60, Sheikh we Abdurrahman Saadi yari afite imyaka ikabakaba muri 39. Rushiha ba'd al-mashayikh al-imama al-jami' al-kabir, bamwe mu bashehe bahawe promotion yo kuba abayobozi b'umusigiti wa al-jami' al-kabir, illa annahum lam yastamirru ala dhalika illa mudatan qasira jiddan, ariko ibi ntabwo byabaye igihe kirekire. Farushiha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin li imamati al-Jami' al-Kabir, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin nawe yaje guhabwa promotion yo kuba imamu w'uyu musigiti al-Masjid al-Jami' al-Kabir. Indaha tasadda litadrisi makana Sheikh, aho niho yabashije gusimbura umushekhe we Abdurrahman Saadi yigisha muri Jami' al-Kabir. Walam yatasadda litalif illa am 1382, ibyo kwandika ntiyigeze bitangira usibye mu guhera mu mwaka wa 1382 hijriya, hina alafa awwal kitabu lahu, ahaniho yanditse igitabo cya mbere kiwe, wa huwa Fathu Rabbul Bariya bitalkhis al-Hamawiyya. Igitabo cye cya mbere nicyo Fathu Rabbul Bariya bitalkhis al-Hamawiyya, wa huwa talkhis al-kitab Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Hamawiyya fi al-Aqida. Iki kikaba yari incamake yakoze y'igitabo cya Shaykh Ibn Taymiyyah rahimahullah cyitwaga al-Hamawiyya fi al-Aqida. واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على شيخ عبد العزيز بن باز. محمد بن صالح العثيمين يبروفيسي كوبا مري رياضي هاري شيخ عبد العزيز بن باز، هانيما أجاكويغا كوري شيخ، فقرأ عليه من صحيح البخاري، السمع كانوا سيغا كوري صحيح البخاري، وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الكتب الفقهية. أمغيغا مري زمغا مري رسائل za شيخ الإسلام ابن تيمية ndetse na bimwe mu bitabo bya fiqh. Ibi yabwize kuri Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. iyi ni profi yagize akiri hariya i Riyadh. وقد عرض على شيخ تولي القضاء من مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. محمد بن صالح العثيمين yagizwe umuyobozi w'ubucamanza abihawe na mufti al-mamlaka, mufti wa mamlakati al-arabiyati saudiya, ubwami bwa Arabia Saudite, uwo nta wundi ni Sheikh Muhammad بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الذي ألح على فضيلته بتولي القضاء، بل أصدر قرارا بتعيينه رئيس المحكمة الشرعية بالأحساء. ينام هاي إنشينغانو زكوبا umuyobozi w'abacamanza mu gace ka al-Ahsa، فطلب منه الإعفاء، amusaba kumurekana. وبعد مراجعات واتصالات السمح بعفائه من منصب القضاء، nyuma yo kumusaba ko ako kazi atagakomeza, ariko inshuro nyinshi mu nyandiko ubusabe yagiye akora no kumuhamagara amukura kuri iyo mansibi ya al-qadha. Mashayikhahu, abashekhe be cyangwa se abamenyi bamwigishije, istafada Sheikh Abu Abdullah في طلبه للعلم من عدة الشيوخ، yagize amahirwe yo kwiga kuba shekhe benshi ubwo yashakaga ubumenyi. muri bo Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi, uyu akaba yaritabye Imana mu mwaka wa 1376 twabivuze. uyu mushehe yari al-mufassir al-mashhur, yasobanuraga Qur'ani, yarazwi mu basobanuzi ba Qur'an min al-mufassirin. صاحب التفسير المعروف بالتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في 8 مجلدات. كتابه عبد الرحمن بن ناصر السعدي yanditse gifite imijarada umunani, volume umunani, gisobanura Qur'an, kizwi ku izina rya Taysir Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Manan. Umushekhe wundi wamwigishije ni Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, akaba yari mufti al-aam li-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya wa ra'is hay'ati kibal al-ulama, ndetse akaba yari na perezida w'inama y'abamenyi b'ikirenga ubwami bwa Arabia Saudite. Umushehe wa gatatu yizeho Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar الجكني الشنقيط، المتوفى عام 1393 هجرية. uyu mushehe yitabye Imana mu mwaka wa 1393 هجرية. uyu nawe yari al-mufassir wal-lughawi wa sahibu at-tafsir mashhur wal-ma'ruf bi adwa' al-bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. umushehe wa kane yizeho Sheikh Ali bin Hamad as-Salihi
Sheikh wa gatanu yizeho ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz al-Mutawwi' rahimahullah. Yiga kuri Sheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Audan rahimahullah. Yiga kuri Sheikh Abdurrahman ibn Sulaiman Ali Damighi rahimahullah, jaddu Sheikh min jihati ummi. Akaba yari sekuru w'uyu musheikh mu gisekuru cyangwa se mu gisanira cyanye. Talamidhuhu, abanyeshuri musheikh yigishije, la yumkin hasru jami' man tatalamadha ala sheikh. Ntabwo dushobora kuvuga abanyeshuri bose bize kuri musheikh, li'annahum izdahamu fi majlisihi, ni benshi bize kuri we, la siyama fi sanawati al-akhira, cyane mu myaka yanyu, bima yazidu ala al-500 talib fi ba'd ad-durus. Hari gihe bigaga barenze 500 mu isomo rimwe. Hari majallatul hikma yanditse ivuga ku rutonde rw'abanyeshuri bamwizeho, ndumva wasura iyi majalla, ariko nabwo ni mu buryo bw'incamake, ntago ari mu buryo bwo kubara kuva ku munyeshuri wambe kugeza ku wanyuma. Uburyo bwe yigishagamo manhajuhu al-ilmi, uburyo bwe yigishagamo, laqad awdaha Sheikh hafizahu Allah manhajahu wa sarraha bihi maratin adida annahu yasilu ala tariqati allati intahajaha Sheikh al-alama Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi. Yaqulu Sheikhuna Abu Abdillah laqad ta'athartu kathiran bi Sheikh Abdurrahman Saadi fi tariqati at-tadris wa 'arad al-ilmi wa taqribihi li talabati bil amthilati wal ma'an. Uyu Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin cyangwa se Abu Abdillah, uburyo yigishagamo yarabuvuze kenshi cyane ko yagiye yigisha nkuko yabyize kuri Sheikh we Abdurrahman Nasir Saadi. Aravuga ati laqad ta'athartu kathiran bi shaykhi, mu byukuri nakurikije cyane, nakunze gukurikiza Sheikh wanjye cyane Abdurrahman Saadi fi tariqati tadris, mu buryo yigishagamo, wa aradu al-ilm, mu buryo yateguraga isomo ry'akaripresenta, wa taqribihi li talabati bil amthila wal ma'an, n'uburyo yegerezaga abanyeshuri be isomo atanga ingero n'ibisobanuro byumvikana. Wal manhaj alladhi salakahu Sheikh Abdurrahman Saadi huwa manhaj kharaja bihi an al-manhaj alladhi yasilu alayhi ulama al-jazira, ulama an-najd, amatahu aw ghalabatihim. Uyu Sheikh Abdurrahman Saadi inzira yakoresheje mu kwigisha inyuranye cyane na manhaji abamenyi bo muri jazira bagenderagaho, abamenyi ba Najd nibo turi kuvuga, yanyuranyije nabo cyane, kubera yuko bitaga kuri al-madhhab al-hanbali fi al-furu'i min al-masail al-ahkam al-fiqhiyya. Bashingiraga cyane kuri madhhab al-hanabila muri furu', cyane muri masail za al-fiqh. والاعتماد على كتاب زاد المستقنع، cyane bagashingira ku gitabo cya Zad al-Mustaqna fi fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Igitabo kikaba ari fiqh ya Imam Ahmad ibn Hanbal. فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي معروف بخروجها المذهب الحنبلي. kandi الشيخ عبد الرحمن السعدي yarazwiho cyane, kana معروفا بخروجها عن المذهب الحنبلي, yajyaga asohoka cyane muri manhaji al-Hanbali, wa adam taqayyud bihi fi masail kathira, nago yayishingiragaho cyane ngo masail al-fiqh abarizo cyangwa se masail nyinshi abarizo agendera kuri madhhab al-Hanbali, nago yakundaga kuyisohokamo cyane. ومنهج شيخه السعدي هو أنه كثيرا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. منهجية أكينشي وسانغا أجندر cyane ku bitekerezo bya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'umunyeshuri we Ibn al-Qayyim, ويرجحهما على المذهب الحنبلي. بارك الله فيك. ويرجحهما على المذهب الحنبلي, yashyiraga imbere ibitekerezo bya Sheikh Muhammad ibn Taymiyyah n'umunyeshuri we Ibn Qayyim, akabirutisha manhaj al-Hanbali. falam yakun indahu al-jumud tijah madhhab muayyan. Ikindi nuko ntabwo yakonjeraga kuri madhhab runaka ngo bari yagumaho, bal kana mutajarridan lil haqq, we ikiyakurikiraga yibandaga kukuri. وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين. bityo rero Sheikh Saadi uyu muco wo kutahengamira kuri madhhab al-Hanbali cyangwa se ngo avuge ngo madhhab runaka niyo ngomba kuba ndiho nta yindi ndi buhindure, ahubwo nkuko byabaye umuco wa Sheikh Saadi, uyu muco wimukiye mu munyeshuri we Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, nawe abariwo akurikiza. Ubwo ntiyagiraga ibyo twakita ta'assub al-madhhab. ولا باس في أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التي خالف شيخنا أبو عبد الله العثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية منها.
nta kibazo hano dushobora gutanga ingero aho zimwe muri masail خالف شيخنا أبو عبد الله العثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية منها. هاي zimwe muri masail yanyuranyije na Ibn Taymiyyah dushobora kuza kuvuga hano nanone. Bivuga ngo nubwo yagenderaga kuri manhaji ya Sheikh Saadi kandi twabonye ko Sheikh Saadi yagenderaga kuri manhaji yakunze gukoresha ibitekerezo bya Ibn Taymiyyah akaba ari byo arajihia. Turi buze kuvuga zimwe muri masail lati khalafa shaykhuna Sheikh wacu Muhammad bin Salih al-Uthaymin Abu Abdullah al-Uthaymin turaza kuvuga masaili yanyuranyije nande na Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Murizo yara Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anna al-jama'a shartu li sihhati as-salati. Sheikh Ibn Taymiyyah abona yuko kugira ngo iswala iba ari sahiha ibe yemewe al-jama'a ni shart. Sheikh Ibn Taymiyyah avuga ati al-jama'atu shartu li sihhati as-salah. Iswala y'ijama gukora swala muri jama ni kondisiyo kugira ngo iswala yawe ibiri sahiha. Wa yara shaykhuna annaha wajiba. Mu gihe Sheikh Abu Abdullah al-Uthaymin abona yuko atari sharti ahubwo al-wajiba. urundi rugero yara Sheikh al-Islam anna al-mutamatti' fi al-hajj yakfihi sa'y al-umra an sa'y al-hajj. Sheikh al-Islam mu gihe cya hija abona yuko wakoze hajj at-tamattu' bihagije kuri we gukora sa'y al-umra an sa'y al-hajj ntako sa'y al-hajj. Mu gihe Sheikhuna Abu Abdullah al-Uthaymin rahimahumullah we abona anna sa'y al-umra la yakfi an sa'y al-hajj. Wakoze sa'y al-umra bidahagije ngo urekeraho ntukore sa'y al-hajj. Mas'ala yindi ya gatatu alladhi khalafa fiha shaykhuhu yara Sheikh al-Islam jawaz safar al-mar'ati bila mahrami ma'a al-amn. Ini mas'ala Sheikh al-Islam abona yuko byemewe ku mugore gufata isafara atari kumwe na mahrami igihe hari umutekano. Wa yara Sheikhuna adam jawaz safar al-mar'a bila mahram mutlaqan. Mu gihe Abu Abdullah al-Uthaymin rahimahullah wabona yuko umugore atemewe gufata urugendo atari kumwe na mahrami mutlaqan. مسألة يكني يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع ويرى شيخنا التحريم العموم حديثي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شيخ الإسلام abonako byemewe kuba warongora abakobwa babiri bonse bererimo. Mu gihe Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin abona yuko ari haramu yuhramu min ar-radha' uwonse ibere rimwe nundi kizira kubarongora bombi nkuko kizira kurongora abakobwa bava mu ndimwe. Ni nako uwo bonse ibere rimwe kuri we kizira. Mu gihe kwa Sheikh Ibn Taymiyyah we abona yuko kuba baronse ibere rimwe ariko batava indimwe kubarongora ari bombi atari haram. Abona yuko bil jais al-jam' bayna al-ukhtayn min ar-radha'. Masala ya gatanu يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم يخلف وفاء ويرى شيخنا عدم جواز. شيخ الإسلام أبونا يوكو كيشور الزكاة في قضاء دين الميت كيشور الزكاة كيشور الدين اليوفو يحكو شيخ الزكاة أبونا كو بالجائز بيموي بين شيخ الإسلام ابن تيمية. يمنا شيخنا أكونا يوكو بالتيموي. مسائل ngizi khalafa fiha Abu Abdullah al-Uthaymin Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ni nyinshi zigera hafi muri 8. muri zo harimo yara Sheikh al-Islam ana al-ma'mum تكفيه قراءة إمامه في صلاة الجهرية وهو المذهب. ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية. طيب وبرجو كويغا طبيعة الدرس عند الشيخ ويوك يكون الشيخ ومن آثاره العلمية طبيعة الدرس عند الشيخ ومن آثاره العلمية. الشيخ موجود كويجيشا yahisemo yashizomani hajiye yasabaga buri munyeshuri wiga mu isomo rye guhifadhi al-mutun al-ilmiya cyane ko rwose y'abanyeshuri bazaga kwiga mu isomo rye munyeshuri akaza atahifaje mutun al-ilmiya ntago yashimishwaga n'umunyeshuri wazaga kwiga mu isomo rye atahifaje متون العلمية. kubera yuko kana sheikh kana yurakizu kathiran ala hifdhi al-mutun cyane yitaga cyane ku guhifadhi mutuni wa yutalibu tilmidha wa yutabi'ahu akabisaba umunyeshuri akanamukurikirana ala al-hifdhi fi kulli dars ko yagomba guhifadhi kuri buri somo. Bal inna sheikh yankiru ala man yahduru darsahu wa la yaltazimu al-hifdh.
ahubwo shekhe ntabwo yashimishwaga n'umunyeshuri wazaga mu isomo rye atahifaje mati. Wa min atharihi al-ilmiya, ubumenyi yasize yigishije mu bitabo yagiye yandika ari ibitabo birenga 55 rahimahullah. Ibyo nibyo mu ncamake twabashije gukusanya kuri mushekhe, nabararikira kuzakurikira iki gitabo cyitwa Aqidatul Wasitiyya, igitabo cy'umwimerere cya Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sheikh akaba yaragisubiyemo akagikosora, akacyandika, akagitunganya, kigakorerwa taba, tukazakiganiraho tukakigaho muri ahadithi zigiye zikigize biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.